umukozi ureme hagati yacu n'umwuka wera ubumwe mwami Yesu Kristo uharembe imbaraga kugira ngo umwuka wera navuga buri wese yumve ibyo umwuka abwira amatorero. Nuko turakwinyuza kugira ngo uduhe umugisha mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Watasoma kitabu cha Waamuzi sura 7 shairi ni shairi ya pili pekee. Ukuliteka akaribio ni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, icyo gituma twemera utanga Abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisirayeli batanyirataho bati amaboko yacu iyo yadukijije. Amen. Tegeka kwa kabiri Kumbukumbu la Torati sura 20 shairi ya 8 pekee. Kandi abatware bongera baze batatu bati ninde uri hano tinya agacogora umutima nagende asubire imuhira imitima ye bene wabo ye kuza uwe. Abatware ni shairi moja peke yake, ni shairi peke yake moja. Kandi abatware bongera baze batatu bati ninde uri hano utinya agacogora umutima nagende asubire imuhira. Amen. Kitabu cha Ayubu ni sura 34 shairi ya 29 peke yake. Abantu babyutse ndetse abantu bose batazi ubwenge. Iyo itanze amahoro ninde wabasha gutera amahane? Iyo itwikiriye ninde wabasha kuyireba? Uko yagira benshi niko
yagira n'umwe. Amen. Ninakukaribisha Yesu. Mtangishie ataongoza ombi. Kwa majina neza we Yesu Kristo tuwimiye bakunamiye gukoresha icyubahiro cy'Imana mana amagambo yawe arasomwe imbere ya byose ndakwinze kugira ngo umanze wese ibicaniro kandi wese umugaragu wawe uze uvugane nawe abone amajambo ashobora kubwira ngo wamana we twese ibyaha udukureho imbibiri zose z'isi mana turi imbere zawe tugenze uko ushaka ngwino utangire kandi uzabe iherezo tubyamuje Yesu Kristo. Amen. Turicara. Dushimiye Imana igira neza Tunamshukuru Mungu mtenda mema, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. maana fadhili zake zinadumu milele. Dushimiye iyaturinze twese, Tunamshukuru aliyetuchunga sote kwa ujumla, imbabazi zayo zihoraho iteka maana ryose. fadhili zake ni za milele. Dushimiye Imana nyamana, Tunamshukuru Mungu wa kweli, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka maana ryose. fadhili zake zinadumu milele. Dushimiye iyarinze abagenzi, Tunamshukuru aliyechunga kuko wasafiri, imbabazi zayo zihoraho maana iteka fadhili ryose. zake zinadumu milele. Dushimiye iyakijije abarwayi, Tunamshukuru aliyeponya kuko wagonjwa, imbabazi zayo zihoraho iteka maana ryose. fadhili zake zinadumu milele. Dushimiye iduhaye uyu mugoroba, Tunamshukuru aliyetupa jioni ya leo, kuko imbabazi zayo maana zihoraho fadhili iteka zake ryose. ni za milele. Uwiteka agira neza, Bwana Mungu ni mtenda mema, aragahora ku ngoma. aishi milele. Reka amavi yose apfukame mu Wacha izina rye, magoti yote yapige mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Ntawabura gushima iyo Mana, Hakuna anaweza kukosa kuko kumshukuru ikora ibikomeye maana atenda maajabu bitandukanye n'ibyo umwana w'umuntu yashobora. tofauti na mwanadamu anaweza kutenda. Rero Imana iduhaye umugoroba, Mungu ambaye tumetupa tukaba jioni ya leo tubashije kuboneka mu bikari byayo, haikuonekana dufatanyije kwishimira mu izina rya Yesu Kristo. tunashirikiana kumshukuru. Abindi twaheraho tutabanje gushimira Imana yacu, na wale wanaweza hawezi kushukuru Mungu nta wetu. kindi twaheraho tutabanje gushimira uwo Hakuna kitu mwami, ambacho tunaweza kuambia bila kubera kubona tugishobora kuvuga niwe, maana kuona tunasema kubona wabyutse bigakunda niwe, kubona wakinguye ukareba hanze niwe, kuba warambuye amaboko bigakunda niwe, kubona washoboye kuza muri amateraniro niwe. Ariko uwo mwami ni mwiza, kubona winjiye mu modoka ukayitembeza ukagera muri aya materaniro ni uwo mwami wabikoze, kubona washoboye kuririmba ni uwo mwami, kubona washoboye kugira icyo wakora muri aya materaniro niwe. Uwo mwami aragahora ku ngoma, izina rye rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Rero Imana itugiriye neza, Mungu ametutendea mema, twongeye kwibona mu bikari byayo tumejiona malangoni kugira pake, ngo tugire ibindi twashobora kuganira tuwe na mengine ambayo ya kuzungumza nani y'amakuru y'iwacu. kama ile habari ya kwetu. Nta gandi makuru mbazaniye Hakuna habari nyingine ambayo bwo nimewaletea kugira ngo mubashe kubona ibyiza by'uyu mubiri, tupate kuona mazuri ya mwili ahubwo huu. amakuru mbazaniye ni yayandi muri iki gitabo, Habari tunawaletea ni ndani kuri ya za kitabu hiki. nkuru z'iwacu mu ijuru. Kama ile habari ya kwetu mbinguni. Bitwemereye rero gukandagira hano, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Kanyanga hapa, jina lake lipewe sifa. Mu magambo dusomye ndabaganiza ijambo rigufi riri kuvuga ngo, Katika maneno ambayo tumesoma nitawaongelesha neno la fupi la kusema eti ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kama Bwana katika upande umubisha wetu, wacu ninde? adui wetu ni nani? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Upande wetu, umubisha wacu azaturukaho. adui wetu ataweza kutokea Ese wapi? niba Imana iri mu ruhande rwawe, Kama Mungu yuko katika upande uri wako, kwikanga iki kandi? wewe unashtuka nini sasa? Ufite bwoba ki Wewe una hofu ya nini? niba wumva ko Imana iri mu ruhande Kama rwawe? unasikia Mungu ni upande Abumva ko wako, Uwiteka ari mu ruhande rwawe wanaosikia kwamba ntabwo Mungu ni bakangwa n'imirindi y'abadayimoni, hawezi kutua na ntabwo bumva guhinda kw'abademo ngo bumve barikanga, ahubwo baravuga ngo ntabwo nshobora gutinya kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu ruhande rw'Uwiteka nimwiyumve amahoro.
kandi mbasezeranyije ko nta n'icyo muzaba. Ababaye mu ruhande rw'Uwiteka bose nta bwikango bagize, ahubwo bagize gushikama, bagira imbaraga nyinshi, ntibatinya no gukorera Imana. Baravuga ngo ntacyo tuzatinya ikibi cyose kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Namwe biyamamarije gukorera Imana, ndababwira ngo ntimuzatinye kuyikorera kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Muri iri teraniro hari abafashe umugambi. Muri iri teraniro hari abantu bateranye batandukanye. Imana yarigabyemo ibice bitatu. Ndavuga ngo harimo abizera nyakuri, harimo abizera babijemo by'ukuri, ntabwo babijemo bajanye umuzaha, ahubwo baje baraje baravuga ngo twiyamamarije gukorera iyi Mana, tuzayikorera ntacyo twitayeho. Naho amakuba yaza, ingorane zikaboneka, urupfu rukaza, uburwayi bukaza, ibigeragezo bikaboneka, twiyamamarije gukorera uyu Mwami. Abo ni abizera baje mu iri teraniro. Imana iravuga ngo harimo n'abizera buhoro, harimo abizera buhoro, barabyumva bakabifata uko bishakiye, bakabituramo akanya kageze, akandi kanya bakabivamo. Abo ni abizera buhoro. Hariho n'abatizera, na hariho abatizera badahangayitse kuzumva ko barimbuka, naho wavuga we ntiyakumva. Ntabwo yumva ijambo ry'Imana n'umutizera. Ntabwo wavuga ngo yumve kuko ibyo uravuga ntarabyumva. Uwo ni umutizera. Ntabwo kugaragara ko Imana iri mu ruhande rwacu ari yuko rino teraniro ryose ryakuzura. Iri teraniro ryose intebe zose zikuzura, ntabwo ariko kugaragara ko burya Imana iri hagati yacu. Hari abafashe umugambi muri teraniro, harimo abafashe umugambi baravuga ngo naho ingorane zaza, Uwiteka reka mbabwire iteraniro ry'Imana. Ntabwo Imana iterana n'abantu igikundi cye, ntabwo inezezwa nabyo. Oya, Imana yarabyanze. Ahubwo iteraniro ry'Imana nta nubwo ryeneye n'abantu batanu, ntabwo ryeneye na batanu. Imana yaravuze iti aho babiri gusa, cyangwa se reka nongereho undi wa gatatu, aho bazateranira mu izina ryanjye, mu izina ry'Uwiteka maze akishima. Ni abaririmbyi babiri gusa, ntabwo ari 20, 30, 50. Ni babiri gusa bazaririmba mu izina ryanjye, bakamenya umurimo nabahaye, bakawuhesha agaciro. Ntabwo ari irange yose yuzuye, ahubwo ni babiri gusa cyangwa se batatu bazakora mu izina ryanjye. Abo nibo nzaba ndi kumwe nabo, abo nibo nzishimira, n'umutima wanjye uzabaho. Bazakora nishime kurusha kiriya giterane cyuzuye. Ntabwo Imana rero izabona ngo itorero riruzuye ngo none. Oya, babiri nibo Imana ishimye. Barambaza Imana bigakunda, barasenga bigakunda, bafite imbabazi, bafite urukundo, bafite kubabarira, bafite kugira neza. Abo babiri nibo Imana ishaka. Iryo teraniro rya babiri ni ry'Imana, ni iry'Imana. Imana ikora binyuranye n'iby'abana b'abantu. Uwiteka Imana abwira Gideyoni ati
Begidiyoni ndi kureba Gideoni ninatazama. kabona iryo teraniro uko ringana kose ntabwo nshobora kubagabiza bari abanzi, kuko ndamutse mbikoze Abisiraheli banyirariraho bakumva ko ari amaboko yabo yabikoze. Begidiyoni ndabyanze. Umva mwa bapasitoro mwe, iriya teraniro ryanyu ntabwo ryishimiye. Hari ibyo nshobora gukoreramo bakagira ngo burya ni imbaraga zabo, ahubwo ndi kubona harimo abafite gutinya. Nari kubisemo amaso mbona harimo abafite gutinya. None Begidiyoni ntabwo ndakorana n'abo bantu, harimo abafite imitima yo gutinya. Baganiza ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu simukazatinya imirindi y'abadayimoni. Niba Imana iri mu ruhande rwacu ntacyo tuzaba. Niba Imana iri mu ruhande rwacu ntacyo tuzatinya. Ese uri gutinya iki? Uri gutinya iki? Igitabo cya Yobu kiratubwiye ngo niba Imana itanze amahoro uri gutinya ngo uzayakwakaniwe. Niba Imana yaguhaye amahoro ushobora kuyakwakanira. Wibereye mu mahoro y'Imana yaguhaye, abazakubona bose bazabona uri mu mahoro. Kandi bari bazi ngo ubwo wagize ingorane barakureba basanga uri mu majune, ariko wibereye mu mahoro. Uri gutinya ngo bazayakwakaza? Ntawe washobora kukwaka amahoro Imana yakwiremeye. Rero ndi kukubwira ngo uje wigumira muri ayo mahoro. Naho ibibazo byaza uje wigumira muri ayo mahoro, maze uje uraririmba uti nisasiye amahoro niseguje n'umutekano, ntacyambagari ku mutima kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Hari ibindira? Uri gutinya iki? Umuntu uri mu mahoro y'Imana ntabwo atinya ibigeragezo. Abatagukunda bo baragukomera bavuge ngo reka turebe ko yagize ibyago, reka turebe yagize ibibazo, ariko wibereye mu mahoro. Maze inkumbi irazigera kwa Yobu. Yobu abana bawe bose abahungu n'abakobwa birarangiye bose, ariko iyo nkuru isanga Yobu yibereye mu mahoro. Maze yumvishije iyo nkuru mbi aragenda arapfukama aravuga ati ndagushimiye Mana kuko ibyo ukora ari byiza. Ukuriya wambaye abantu uzampa n'abandi. Abari bazanye iyo nkuru bagira ngo Yobu ari kubita hasi acike intege arire kubera igikuba kibonetse, ariko basanga Yobu yibereye mu mahoro. Reka nkubwire ngo hari igihe inkuru mbi zizagusanga mu mahoro, ariko uzakomeza ushikame uvuge ngo iyo mpaye amahoro biriya bibaye izabindangiriza, izabikemura ibyo bibazo byakubase, izo ngorane zawe igumire mu mahoro. Imana izayakemura, izabirangiza. Niba yaguhaye amahoro uwayakwakanira ntawayakwaka. Singo nibakuvuga bazayakwaka, nibaguseka si bazakwaka amahoro. Uzarwaza, abazaza kugusura bose bazasanga wibereye muri meditation. Urukuririmba uti usubiriza igihe Mana, usubiriza igihe Mana, usubiriza igihe Mana. Iyo mbonye binyobeye niweho mbaza. Abasaza bose bazacika intege, bazavuga bati uyu muntu yafashe umugambi
rero muri iri teraniro hari abantu bafashe umugambi Ndani ya kusanyiko hili kuna wenye walishika mikakati. baravuga bati Wakasema eti nta kizambuza kuja mu materaniro. kitanikosesha kuja ndani ya makusanyiko. None weho Sasa wewe uzapanga gahunda ku munsi w'amateraniro, panga utaratibu wako wakati wa makusanyiko. uzavuga ngo wafashe umugambi. Uziko kuwa gatandatu no ku cyumweru ni umunsi w'amateraniro, Siku ya makusanyiko. nawe umuntu araguhamagaye ngo Anakuita urabizi runaka wewe fulani mfite gahunda yo kujya ahantu kuwa gatandatu ya siku ya sita. kandi ngo tuzagenda saa munani, Nakwenda saa 8. nawe ngwino ngo tuzagenda. Sema kweli tutaenda. Wavuga ngo wafashe umugambi, Wanasema ulishika mikakati basi. hanyuma uririmbe muri umukristo Nasema wewe ni Mkristo. kandi n'abapagani bakurusha gufata umugambi. Na wapanyifu wanakushika ushika mikakati. hari umutambere waha gahunda ku isaba. Mubabane n'abatambera bose mubwire niba hari umutambere wabwire ngo ku isaba tufatanye gukora bino maze akabikwemerera. Icyo nshimira Imana nuko yavuze ngo iwanje Nasema kwangu nta mpamvu uzazanira ngo ni data ngo yagize ibirori ngo ni madamu yamukira ku ijana. Isiko n'Imana ni Imana, isiko n'Imana baratandukana. Niba warafashe umugambi bwira data isiko ngo data uyu munsi ntibishoboka, leo haiwezekani. ndaje mu materaniro, niba uri uwo kunyanga unyange, ariko ntabwo nakwemera ibyawe ngo umukire Imana. Wewe kukubali yako nipate ukosea Mungu. Abakoraga ibyo Imana bababarira, Wanaotenda hiyo ariko ndababwiye ngo uyu mugore bamufata umugambi, leo mufata umugambi kile mikakati. bati Imana ntabwo ari iyo gukinisha, Imana ntabwo ari iyo kuvanga n'ibyawe. Reka nihangane nsibire uyu munsi ngo ejo mudaja mu materaniro, Imana yanakubaze zero. Imana yabaze zero. Rero abafashe umugambi baravuga bati nta kizabuja kuja guterana, kuko Imana yaravuze ngo uko urya munsi wegereza abariko tuje turaje guteranira. None ko ngiye guteranira muri biriya abandi bateranye, hari ubwo numva itegeko ry'Imana Sasa umetii sheria ya Mungu. ni ugufata umugambi. Kushika mikakati. Burya bizera ba mbere bafashe umugambi. Waaminifu wa kale walishika Iyo mikakati. mwumva Imana yarabarase, Kama Mungu aliwataka babaga barafashe umugambi bakarwana ishyaka ry'Imana, bakavuga ngo nta kimana kizapfa, kandi twariyamamarije kuyikorera. tulitangazia kumtumikia. Twihangane abanyedini batekuje baturusha kwizera, Subiri wa madhehebu wasitushindie kuamini. baje baratubona natwe bamenye ko burya natwe twafashe umugambi. Kwamba lazima tulishika mikakati. Bati no mu ngami bari batuzi, Na katika kambi bari bazi ko naho imvura yagwa, hata kwanyeshe naho ingorane zaboneka, abafurere baragenda. wandugu watatembea. Rero bari abafurere ba kera, Wale wandugu wa zamani mureke babe nk'abanone, hata wakosi kama wa leo. twe gutwarwa n'iby'isi byo muri Amerika, Waliwe na mambo ya ulimwengu ya Amerikani. ngo twageze mu binezaneza ngo twice itegeko ry'Imana, Hata uwe sheria ya Mungu. ahubwo kuko tugeze ku masaha y'umugoroba, Sada jioni. mureke dukore cyane. Acha tutumike kazi upesi. Maze Uwiteka abwira Gideyoni ati, Bwana Mungu akamwambia Gideoni eti, ndi kubona urwo rugamba rurimo abantu bafite ubwoba, ninaona vita hiyo kuna watu wa hofu. none ntabwo ndakugabiza bari abanzi Sasa sitakupatia majambazi. Abisiraheli batanyirarira, ahubwo ni amaboko yabo yabikoze. Wasitape ni mikono yao yalitenda. Ahubwo icyo ngiye gukora ni iki? Bali mambo natayo itenda. Icyo ngiye gukora ni iki? Tunatakapo kutenda Manuka ugende uhagarare ku musozi utangarize bose ngo kwenye mlima upate abafite ubwoba bafite gutinya waliokuwa na hofu wote nibatahe, waondoke. nibatahe Waondoke. bave muri iri teraniro. Watoke ndani ya Abari kumva batazaja mu ijuru, wewe wanasiaka wote. bari guteranira muri iki kibanza, nibahaguruke bafate ibyabo batahe, Kamate mambo yao wakwende. baje gushaka iyo bateranira. Watafuta mambo Ariko watakusikia. ubwoba bwaha ngo biragenda gutya bizagenda gutya, ubwo bwoba bw'abo bantu ntabwo tubushaka. Batangarize bahaguruke batahe. Waondoke warudi. Babandi bari bari kuvuga ngo
Wale walikuwa wanasema eti nitubona urugamba rusekiranye tujaja turihisha inyuma y'abandi kugira ngo twebe bataturasa bafite ubwoba bwinshi cyane. Baravuga ngo turarukize reka twitahe. Yewe kwa twitwahire kwa twanagize ubwoba mbere ntabwo twari turashobora kurwana. Yewe mbega Gideyoni ngaho turatashe turagiye twe ntabwo twabishobora kandi Imana imubwiye gucyo. Gideyoni yabagaburiye abantu bangana gutyo yabashakiye n'imyenda yo kwambara. Gideyoni azi ngo bose baje kurwana ariko kuko Imana ireba uko Imana ireba kurusha umwana w'umuntu ireba kurusha Gideyoni. Iramubwira ngo ndi kubona harimo abanyabwoba bwabo batangarize batahe. Barataha bakarudi. Bibiri kuvuga ngo hagiye inzovu. Biblia alisema kulienda 1000 ibihumbi 2 milioni 2 bose barataha. Wote wakarudi. Bamaze gutaha waliporudi Uwiteka aravuga ngo baracari benshi. Bwana Mungu akasema kungali wengi. Haracarimo abandi. Kungali wengine. Haracarimo abafite gutinya. Na wengine wana mashaka na kuogopa. Baracari benshi. None biragenda gute? Uwiteka aramubwira ngo aricyo ngiye kukubwira abari cukora bafate bagende bafate intwaro zabo ubamanure kuri gura mugezi maze abaraje baguza amazi bayanywa baje bagura nk'imbwa ubashira ukwabo n'abaranywa bapfukamye nabo bashira ukwabo. Ndamenya burajyana nabo ngo nabahe. Utajua utatembea na wawapi. Baraba babaye imigabane 2. Itakuwa imekuwa sehemu 2. Nawe uraba wamaze kumenya ushobora kujyana nabo. Na utakuwa ulishajua wenye abaje muri message babyitayeho. Bakumva bafite ishaka ry'Imana. Wanakuwa na wivu ya Mungu. Bakavuga ngo abademoni baza. Hata madaimoni yakuja. Ntabwo turarambika intwaro. Hatutaweka silaha chini. Ingorane niboneka. Shida hadi nakuja. Ntabwo turavuga ngo reka twe gutera. Acha hatutakusanyika. Ahubwo turaguma mu materaniro. Turwane n'ikibazo kugeza igihe kirarangira. Hadi wakati kitakwisha. Abo nibo ndakorana nabo. Maze Gideyoni arabamanura. Gideyoni akashuka nao kwenye mto. Bafite inyota nyinshi cyane. Bageze ku mugezi. Bamwe baravuga bati intwaro tuzisize hasi. Barapfukama banywa amazi. Abandi baravuga ngo ntabwo twashira intwaro zacu hasi. Banywesha amashi intwaro bazifashe. Baranywa bazifashe. Bisobanurwa ngo twiteguye urugamba. Hari igihe twashira intwaro zacu hasi umwanzi akaza ariko turanywa amazi intwaro zacu tuzigifasha. Maze uko byagenze sasa vile ilikuwa Gideyoni aravuga ngo abapfukamye Gideyoni akasema wale waliopiga magoti mwese nimutahe. Rudia mufate impama zanyu mutahe. Sika pamba zenu murudie. Musubire mu mahema. Rudia kwenye mjini wenu. Maze abanywesheje amashi. Wale waliokuja Bibiri kuvuga ngo hasigara abantu 300. Mulibaki watu 300. Abasirikare 300. Jeshi 300. Babyambariye neza. Ambao wanaangalia kweli. Babirimo neza. Bari kumva ko baranesha umwanzi. Wakashinda adui. 300 bari basigara. 300 ni wale walibakia. Gideyoni abwira abandi ngo ale mwe mutahe. Yote murudie. Ntacyo mushoboye. Mugende mushe mu macumbi mugende. Twende kwenye pango lenu. Urugamba twe twenda kuruja. Vita sisi tunaingia ndani ya vita. 300 basigaye. 300 ambao wanabaki. Abaribo basha ku rugamba. Wale waliingia ndani ya vita. Biyamamariza urugamba. Walitangazia bafite gukomera. Wanaokuwa na nguvu. Abizera nyakuri. Waaminifu wa kweli. Badakangwa n'ibibazo. Babijemo baje. Baravuga bati ndaho ingorane zazo. Tukagira ibibazo bitandukanye. Nta kizadutandukanya n'ijambo ry'Imana. Kandi naho umwambitsi yaza tuzamurwanya dufashe ijambo ry'Imana. Tuzamubwira ngo handitswe ngo maze 300 abaribo basigara. Wale walibaki
bajya ku rugamba. Wakaingia ndani ya vita. Maze uko byagenze, Vile ilikuwa, Uwiteka abwira Gideyoni, Bwana Mungu akamwambia Gideoni eti, fata bariya 300. shika wale 300. Yabanjije yamubwira ngo Alianza kumwambia eti namanze agende aanze kwenda ajye kureba abanzi iyo bari. yende kupeleleza maadui. Gideyoni, manuka ugende uje kureba abanzi iyo bari. Gideoni, shuka wende kuona maadui. Ariko nawe kubera kuri umuntu ndi kubona ufite gutinya, Lakini bila uko mwanadamu naona kuogopa. nibura ugutinya nawe fata umugaragu wawe mujyane. Kama unakuogopa, shika mtumishi wako mwenye pamoja. Mugende muje mu banzi, muje Wende ndani ya maadui. kumanza mwa 3. Wende kuwapeleleza. Babasirikare 300 mubasige, Wale jeshi 300 waliwaacha. mumanze mwaje gutata bari abanzi. Kupeleleza maadui. Jana n'umugaragu wawe, niba nawe ukumva ufite Kama ubwoba. unasikia uko na hofu. Gideyoni aramanuka, Gideoni alishuka, aragenda, alikwenda, agera ku ba mbere baganditse. alifika kwenye wa kwanza wanapanga. Ageze hagati, Alipofika kati, yumva abagabo babiri bari akasikia kuganira, wanaume wawili wakiongea. abatega amatwi. Aliwatega masikio. Yumva umwe ari kumubwira ngo Mmoja anasema ngo narose. mimi niliota. Usiko narose? Unajua kwa nini Gideyoni niliota? atega amatwi, Gideoni alitega masikio. narose. Niliota. Narose. Niliota. Gideyoni atega amatwi, Gideoni anatega masikio. avuga ngo narose, Mimi niliota. narose Niliota kwamba indengo ya Sayiri mpango wa Saili yikubise hasi, ambayo ilipiga chini igwa yubamye ikaanguka kifudifudi imbere y'abanzi. mbele ya maadui. Gideyoni arabyumva, Gideoni akasikia, ati niko warose? ni vile ulilota. Undi bari kumwe Wengine aramubwira, akasema eti ibyo warose rero yale ambayo ulilota ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. ni panga la Bwana Mungu pamoja na Gideoni. Ni inkota y'Uwiteka Gideyoni yageze mu banzi irabica bose irabamara. Gideyoni ngo yumvishe ayo magambo, Gideoni aliposikia maneno haya, abwira umugaragu we ngo tugende. akamwambia mtumishi wake, Maze ngagenda ari gushima Imana, aravuga bati burya Imana iri mu ruhande rwabo, burya yatugabije babanzi. Gideyoni agenda ari gusimbagurika, ageze kuri ba basirikare 300 arababwira ngo nimukanguke, simameni, nimukanguke, dufite intsinzi, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Babanzi Imana twari turi gutinya, ndi kubatangariza ko umwami yabatugabije. Nimuhaguruke tujya ku rugamba. simameni twende vita. Maze Gideyoni Gideoni afata babagabo 300, alishika wale 300 abagabamo ibice 3, akawapanga sehemu 3. arababwira ngo mwewe mushaha, Yenye hapa, namwe mushaha, mtakwenda hapa, nanje ndajana nawe. Ni ukuvuga ngo ni ijana 300. 100 kwa 100. Gideyoni aja ku ruhande rumwe, Gideoni akaenda kwa upande mmoja, arababwira ati akamwambia eti uko turarwana vile tutapigana ntabwo ariko bari abararwana. haiko vile pale. Ibyo mwarebye bafite Yale ile mliona mwe kumbaza ko twe ntabyo dufite. sisi hatuna. Uko Imana irwana Vile Mungu anapigana bitandukanye n'uko abantu barwana. tofauti, ndio wanadamu Rero wanapigana. muce mbabwira ibyo turakora, Tuambie vile tutatenda, mureke mbabwira ibyo turakora. acha tuambie mambo tutatenda. Gideyoni arababwira ngo Gideoni akamwambia eti mufate amakondera, shikeni makondela, mufate amakondera, shikeni palapanda, mufate n'ibibindi biri mu busa. shikeni mitungi ambayo iko uchi. Iri si ishanura. Ili si shida kweli. Abandi bashimitse za mashinigani Kama shinika n'akangari bambaye babigwije benda kuja ku rugamba kurasana, undi ari kuvuga ngo mufate amakondera, ili mpate ngo mufate n'ibibindi kandi nabyo biri mu busa. yaje kuwa mtungi mtupu. Ariko iyi Mana ra, Huyu Mungu ni Mungu gani? Imana ikora kitemo kagira Imana. Kama cheni. Imana itandukanye n'abantu. Mungu ni tofauti na wanadamu. Uko irwana siko tuzarwana, uko dutekereza siko itekereza. Imigambi yacu siyo y'Imana. Sio mipango ya Mungu. Ibi bindi biri mu busa. Mitungi tupu. Maze ngo mufate n'imuri,
Mupate mtie na licheche. mufate n'imuri Mtie na licheche. mwese mubifate Yote mufike. amakondera Palapanda. ibibindi birimo ubusa Mji mitupu. mufate n'imuri Mupate na mu kuboko kw'ibumoso. kwa mkono wa kushoto. Mwabikoze? Ulivitenda? Ndio. Rero tugiye kugenda, Sasa tunatafuta kwenda. tugiye kugenda. Mwabyumvishe? Umesikia? Gideoni niwe mukuru wabo, Wale ndio mkubwa wao. niwe mukuru wabo. Yari yabapangiye neza. Alikuwa amewapangia. Imana yari imwiringiye. Mungu alikuwa anamtumaini. Tugiye kugenda Tunatafuta kwenda. uko turarwana nuko Vile tutapigana ni vile. tugiye kurwana na bari abanzi, Tutapigana ariko uko turarwana nuko vile tutapigana. abari kubwira rero Wale naambia. nabo bari kuvuga ngo ni amina. Anasema amina. Nibari amakondera turayafata, Parapanda tunayo. nibari ibibindi birimo ubusa turabifata, Tunayo. nibari imuri turazifata. Ni chache tutaishika. Ntabwo twitaye ku birabahaye. Usike na ile ambayo Icyo dutegereje gukora ni uko tuzi ko Imana yo Gideoni ari gukorera niyo iraturwanirira. tunapigania. Gideoni ati ibyo ndababwira bari byo Wale mukora, ambao nitawaambia mtende. maze uko tugiye kurwana nuko Vile tunatafuta kupigana. nimubona mvujije ikondera Napiga parapanda. tugiye kumanuka tugiye bari. Piga kwende wako. Mwabyumvishe? Bati ni amina. Sema amina. Tugiye kumanuka tugiye bari. Shuka kwenye wako. Nitugerayo rero uko turarwana nuko Vile tutapigana. yabanjije yababwira bakiri kumwe Kwamba wangali pamoja. batari baje uku n'abandi uku n'abandi uku. Arababwira ngo uko turabigenza nuko Vile tutatenda. rero kubera nje njanye naba Bao mimi nitakwenda mwumva uko turabigenza. Sita vile tutafanya. Nimwumva tuvugije amakondera Kama tunapiga parapanda. namwe bariko muzabigenza, Hadi mfanye kama hiyo. namwe muzahite muvuga ikondera Mfanye parapanda yenu. maze muyavuze, Hadi mtumie ile. maze mufate na bya bibindi Tumie na ile mitungi. mubikubite hasi, Piga chini. maze nimurangize Tutamaliza. kuvuza amakondera na bya bibindi mubivuze, maze muvuge muti Sema eti. kubw'inkota y'Uwiteka na Gideoni Imana iri mu ruhande rwacu, tugiye kurwana n'umubisha. Maze baramanuka Wakashuka. baramanuka babandi ijana baje ukwabo Wale pia wakaenda. bari kubagota, abandi ntabwo bazi uko bimeze. Wao hawajui jinsi iko. Barabagota, Walipowazingira. Gideoni ari mu ruhande rumwe, Gideoni kwa upande wake. maze babagezemo Walipofika kati yao. batangira kuvuza amakondera, Wakaanza piga parapanda. n'abandi hirya Na wengine huko. n'abandi Na hirya, wengine huko. maze babanzi babo Yale maadui wao. bumvishije amakondera, Waliposikia parapanda. bumvishije iyo ntambara Waliposikia vita hiyo. y'amasasi gatari guturika, Na masada wao. ibigomba ari ntabyo, bumva ari induru gusa ziri kuvuga. Ni yowe tu. Ariko iyi Mana kweli, Lakini Mungu huyu. Imana irarwana ku bintu Napigana byoroheje. vita kwa vitu vyepesi. Bati nitwe twivuna, Ni sisi tunajivunja. Imana yo irwanirira. Wao wanapigania. Ujya urayereka ko wewe udashoboye, Unamuonyesha kwamba wewe hauwezi. maze ubwira Imana ngo Mana, Mwambie Mungu eti. jewe ntabwo nshoboye, Mimi siwezi. kandi ntabwo wanzanye muri mesaje ngo ukorwe n'isoni, Ujumbe. kandi nta n'umugambi ngo mfite wo gufata ibyanjye ngo nsubiye mu madini. Nirudi kule. Navuze ko nzakunamba, Kwamba none ikibazo kiraje Mana, shida inakuja Mungu. irwanirire, Wewe pigania. irwanirire. Wewe nipiganie. Je ntabwo nshoboye. Mimi siwezi. Niwumva ko ushoboye Ukisikia kama unaweza. uzasebanya n'abandi, Leo utafarakana na watu. nurangiza gusebanya n'abandi Utafarakana na watu. usebanye n'Imana. Utafarakana na Mungu. Ariko uje urayibwira ngo Mana, Lakini wanamwambia Mungu. ikibazo kiraje Shida imekuja. kandi nzi ko wampaye amahoro, Kwa kwamba ulipa salama. rero we kumva gucika intege, Nipe kuzofika. ahubwo mpe gukomera. Nipe kwa nguvu. Weretse ko nje ndashoboye, Kuambia kama mimi. nje ndi uwa burebure, nta nubwo nzi kurwana n'abademo. Yana mademo. Abademo iyo baje jewe numva nta mbaraga mfite, ariko mba nzi ko mfite Imana ifite imbaraga. None wa Mana we rero, kino kibazo niwe ugomba kugikemura, jewe nta mbaraga mfite. Na nguvu. Ngwino ukemurire ikibazo, Njoni tatue shida hii. ukareba ko Imana itarabikemura, Mungu one kama akaitatua. ukigumira mu mudendezo. Na machandani ya usalama. Abarakubona bose bakavuga ngo byagenze bitera, Limekuwaje? uriya muntu uko guma mu mahoro, Ole yule mtu
kandi tuzi ngo afite probleme, twari tuzi ngo tuzumva amakuru ye bari kugasasasa hirya no hino, akaba turi kumva nta probleme afite. Yewe byagenze bite? Abaje kumureba bose bari gusanga ari kwiririmbira, bari bazi ngo barasanga ari mu majune atangiraganye, none basanze ari yibereye mu mwuka. Uzi impamvu arimo? Yaragiye arapfukama aravuga ngo wa mana we, jewe nduwapure, wa mana we nta mbaraga mfite, wa mana we ntabwo nshoboye, iyo ingorane zije teka kugira ngo abe ari wowe uzikemura. Ujurareka Imana igukemurira ibibazo. Yego. Siri mu ruhande rwacu se? Ubwiri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntabwo azaduha. Keretse niba wumva ko Imana itari mu ruhande rwawe. Ariko niba wumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, uzavuga ngo naho byaza, naho byaza. Yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose. Kandi umuririmbyi araririmba ngo yadutuye imitwaro yacu yose. None imitwaro yanjye rero ubwo ndashoboye kuyikorera, reka nayo nanjye mwikoreze. Muje mwikoreze uwo mwami w'imitwaro. Iyo mitwaro mwakuze murayikorera, dufite umwami ugomba kuyikorera. Wa mwami waduhamagaye, wa wundi wagukuye iwanyu akakubwira ngo ugeze iwanje amategeko yanjye nayo, nawe ukavuga ngo nemeye amategeko yawe, amategeko yawe sinzayabangikanya n'ibindi, nanjye ndabyiyamamaje. Rero ubwo ngeze muri mesaje nta kizabuza ibisitaza kuza. Abademu ubwo baje banyibasiriye, nanjye ndamenya ko mfite umwami ushoboye. Wa mana w'ikibazo caje, ntabwo abaganga bagishoboye, abakozi ntibagishoboye, bene data ntibagishoboye, imiryango ntigishoboye, data na mama barakinaniwe. None Mana nzi ko ari wowe ukemura ibibazo, ngwino rero nacyo kindangiriza. Muje murayiha ibibazo, muje murayiha ibibazo. Ana yaravuze ati ikibazo cyanjye ntabwo ndakijanira n'umutambyi, shida yangu sitaibebea kuhani. kandi iyi Mana nizeye Mungu huyu ni ambaye niliamini yambujije no gusebanya. alikataa kufarakana. Naho nakumva abantu bari kumvuga, Hata nasikia watu wananiteka. kunesha kwanje Ushindi wangu nzakuvana ku ijambo rishingiye toa kwenye neno rishingiye ku guceceka. kunyakua kunyamaza. Kunesha kwanje, Ushindi wangu, kunesha kw'ikibazo mfite, ushindi wa stari ambayo ninayo nzakivana ku ijambo rishingiye ku guceceka. neno ya kunyamaza. Burya guceceka ni inkota, guceceka ni ijambo rikomeye. Panga kama Ayibuje muraceceka, ingorane ni nziza, uje uricecekera, maze numara guceceka ubwira Imana uti Mana nari mfite akanwa ko kuvuga, ariko ibyo warabimbujije. None Mana nacecetse, ariko nacecetse nzi ko ari wowe ugomba kugikemura. Anaravuga ngo akasema eti nzi ko mukeba wanjye aramvuga, najua manda yangu kandi aramvuga ndi kubyumva. Avuga ngo nkawe umaze sasa una ntabwo byarira umutwaro, njyewe narabyaye, we urya gusa, nta n'icyo ushoboye, nta kana kugira. Anaravuga ngo ayo magambo yose azagira, maneno haya yote ariko burya naje muri mesaje ntaje guhangana, ntabwo naje guhangana n'abasenge, sinaje guhangana n'abafurere. Nzi ko ibyo bibazo bizaza, nta kizabuza ibisitaza kuza, kandi abazabizana ni abafurere n'abazabizana ni abasenge. Ariko icyanzanye muri mesaje, naje kugira ngo ibibazo nibiza nzaceceke. Bisobanuye ngo mfite uwo kubinkemurira. tatua Anaraceceka, analinyamaza, aricecekera. alisinyamazia. Mukeba waramukoba, Baadaye akamuuliza, aramwishima. Ariko uzi abagore babiri najua watu wawili babangikanye, umwe ambaye wana
ari kubona ko umugabo ari umukunda Manake ni yeye anapenda. yamwishimye hejuru Alimsihaji. ariko anaravuga ngo Akasema icyo si cyo cyanzanye muri mesaje wale ilileta ndani ya ujumbe. ntabwo ari cyo cyanzanye muri mesaje Ilileta ndani ya ujumbe. aravuga ngo ikibazo cyanjye Akasema swali yangu aho ngomba kukijana ina mahali nitaichukua. anakigumamo Hana alibaki ndani aguma yake. muri icyo kigeragezo Alibaki ndani ya jaribu. bati ikigeragezo iyo kije Jaribu kama inakuja. ukacyitwaramo neza Unashika vizuri. uzagisohokamo Toka ndani. ari nta mugayo gukurira Mama ambaye atakuwa juu yako. ikigeragezo iyo kije Jaribu kama ukakirebesha amaso kama una mama. umuririmbyi yararirimbye ngo Anaimba hivi. uzagisohokamo neza ari nta n'umugayo gukuriho Kuna mama ambaye juu yako. maze anaravuga ngo Ana akasema eti iyazibye inda yanjye aliyefunga tumbo langu niyo yanzanye muri mesaje alimleta ndani ya ujumbe. kandi ntabwo yandemye umugabo yandemye umugore izi ko ngomba kuzabyara Ni mke mkazaa. wa mwana w'ikibazo cyanjye Unajua shida yangu nta nubwo ndakibwira n'abakozi sasa watumishi. kubera bazasenga baruha Baba ataomba wachoke. ibyo udashaka ntibyakora ariko nzi ko ari wowe ugomba kugikemura Baba atakutua wa mwana w'ikibazo cyanjye ni iki shida yangu. burya nta mwana ngira Hakuna sina ngusabye umwana nakuomba mtoto. agashinyaguro ka mukeba wanjye ndakarambiwe Kazalani ya mwambia. ndakarambiwe ariko anayatonganaga n'imana iriya anayatonganaga n'imana iriya urusaku rw'akarutongana n'imana iriya Kelele yake naipigana na ariko ntabwo ntarujana mu basere ngo aje gusebanya mu bafurere ahubwo yageraga mu cyumba yerereye n'imana abwiye ngo wamane wowe nziza iki ntabwo uri kureba ko mukeba wanjye ari kugishima hejuru wambabarire njyewe ukamba kamwe gusa samahani unipe moja. babarira umpe kamwe Samahani unipe moja. maze mveho igisuzuguriro Naomba nitoke ndani kwa lawama. reka nangubwire ndetse n'ikindi Acha nikwambie hata kitu kingine. nkwereke ko nje ndaje gukina muri Uone mesaje kama mimi sija kucheza ndani ya ujumbe. na uriya mwana uzampereza Na yule mtoto ni uliniita. Nzamuguhereza. Nitamtoa. zamuguha azagukorera Toa kabisa. nuramuka umumpaye Baba nzanamuguha utanipa. nawe Nami agukorera nitamtolea. umva umusenya Sija dada. umva umusenya Sija ile dada. umva umusera ariko Sija ile dada kweli. icyamba tukaja Light. turirimba kwizera tubihamiye Ili tukishuhudia kweli. burya nicyo mpamvu byanditswe ngo Ndio maana iliandikwa eti. kwizera niko kwatuma Kuamini niliacha. kwizera niko kwatuma Kuamini niliacha. kwizera niko kwatuma Kuamini niliacha. ibibiriya yose Biblia kwizera niko kwatumye bigenda bite inakuwa hivi. bafata umwanzuro Wapika mikakati. kavuga ngo Sema eti. ndaje gukina Nami siku ya ndani ya ndaje kucheza. gukina Kuja bila nawe ndi kucheza. kugira ngo ejo urabwira mugenzi wawe ngo ndaje gukina Kuja bila mfite kucheza. intego yaho ngamije kugera Nina lengo. iyo ntego ntarayigeraho Lengo langu. nta kizampungabanya Hakuna nta kitanitikisa. kizampungabanya Hakuna cha kunitikisa. ayi Oh. ibibazo biraje se Shida zinakuja hasi. abantu bari kumvuga se Watu wananiteta. ibyo ntacyo bivuze Ile haina maana. ese byangura muri mesaje Haiwezi niondoa ndani ya ujumbe. biteye ikibazo mwa frere Lakini sinaleta shida ndani wa ndugu. umuntu akaba amaze imyaka Mtu isaga anamaliza 20 muri miaka zaidi mesaje ya 20 ndani ya ujumbe. maze ukabona Unaona? aravuze ngo nzogaruka mu materaniro Nasema mimi sitarudia ndani ya makusanyiko. impamvu ki Sababu gani? siko runaka yaneguye Najua kama fulani alinisengenya. amaze imyaka 20 muri mesaje Anamaliza miaka zaidi ya 20 ndani ya ujumbe. muri 2023 213 mu kwezi kwa 9 ndani ya mwezi ya 9. ntabwo nzasubira mu materaniro Sitarudi ndani ya makusanyiko. sinzi uwampamagaye kuri fone arambwira ngo yumvise ngo wategara ari kunegura Nilisikia mtu none ananiambia ntuzasubira guterana sitaongeza kukusanyika. uwo muntu wamushyira mu ruhero wawe Yule mtu utamweka upande wa wapi?
so kuja kwiga ekorera Wa mtu wako jenga kuingia ndani ya shule. niba turirimba kwizera Kama tunaimba kuamini, tujye tunaramera nk'abana bisaziyemo tunakuwa watu kama kubera iyo umuntu yitwa umusaza wewe kama mzee abazi byinshi anajua mambo mengi, abazi ingorane nyinshi anajua shida nyingi, abazi uko agomba kwitwara nuko agomba kumera. bila atakuwa Ntabwo rero tuno twaza ngo duhungabanye umusaza kuko yabigizemo kuva kera, sababu alipita na azi uko agomba kubirwana. anajua bila None se atavipiganisha. umusaza umeze nk'uwo Sasa mzee kama wawe uramwakora muzehe tamuita mzee jua kandi atazi gukora na biri? anajua kutenda ile na ile. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Hivi Mungu yu upande wetu, umubisha wacu azava. adui wetu atatoka wapi? Ana yanesheje urugamba Ana alishinda vita kubwo guceceka. sababu ya kunyamaza. Burya ikintu cyose Kila kitu kizagushoboza chochote ambacho kitakuwezesha kwirinda ibigeragezo no kuvunika mu mutima kujaribu na kunyamaza ndani ya moyo ni ukwicecekera. ni kunyamaza. Kandi iyo ucecetse Kama unanyamaza, uwo muri kumwe yule ambaye mko pamoja akwita injiji, anakuita mjinga, ariko ku Mana lakini juu ya Mungu yakwise umunyabwenge. yeye alikuita mwenye akili. Kandi iyo ucecetse Kama unanyamaza, bari abantu muhanganye wale wote mnapambana bazaba barakurusha uko wakavuze, watausiwa sana zaidi yako. bazavuga ati Utasema siko yaturushije n'ubwenge, najua kwamba tushinda haki. twagambaguye turavuga Sema mengi. nawe, kandi twari tuzi ko agira akanwa karekare, none yicecekeye. Sasa alinyamaza. Yewe yaturushije gukiranuka, Alikushindia kuamini, uzi uraceceka. uwe unanyamaza. Kandi amagambo menshi biri kuvuga ngo gabonekamo ibicumuro. Maneno mengi yanatoka ndani nini kuasi. Maze Gideyoni aramanuka Gideoni akashuka n'abasirikare 300 na jeshi 300 bamaze kuvuza amakondera waliposhika n'ibibindi byabo biri mu busa. tunji yao Umva iyo ntambara y'Imana iri kurwana, ya vita yule ariko mu rukumva ayo masasi Imana iri kurwanisha Mungu anapiganisha ibibindi biri mu busa. tunji mitupu Maze barayavuza bose, barayavuza ya parapanda. babanzi babo bose barahaguruka. Maadui wako wote Bibiri kuvuga ngo basubiranwamo walirudilia ndani. aho kugira ngo bahaguruke bari kurasa abanzi babateye. Maadui wao waliwavamia Imana irabayobya bose ubwenge bwabo, wakawafarakanisha. aho kugira ngo bice ababateye ubwabo bariyica. Wao peke wakauana. Barasasana, Hao wakapiga bararasana, intambara iraba, bararasana. Bamwe baracika, barataha, bariruka. wote wakakimbia wakarudi. Maze ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo Neno la Mungu lasema eti, Gideyoni aravuga ngo Gideoni akasema eti, nimurangiza mukabona urugamba rurasakiranye, ona vita inakuwa kali. muzavuza induru muvuga ngo Yowe mkisema eti, kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni niyo ituneshereje urugamba. haya tushindia vita. Kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni niyo itumye twanesha urugamba. Tujye turareka Imana yirwanire. Ingorane ni ziza, tujye duceceka Imana iturwanire. Imana irarwana. Mungu anapigana. Ushobora kugera mu bintu Unaweza kufika ndani ya mambo ukavuga ngo Mana none n'ikinyi, Imana ikihora Mungu ntibikora. ananyamaza hata tena. Nejo Hata kesho hivi ushaka kugira ngo Imana ikore mu ntekerezo zawe, nafikiri Mungu atende kwa ariko mafikiri Imana yake. igenda gake. Mungu anatembea pole pole. Imana ikora binyaranye n'uko umuntu akora. Anatumika tofauti na mwanadamu. Nuyibwira ikibazo cyawe Mwambia shida yako izagikemura. itakitatua. Rero nuyibwira nawe Kiambia na wewe uzaceceke ugende, nyamaze wende. uvuge ngo Kasita nayibwiye, Aseme nilimwambia. irabikemurira birangiza. Itaitatua itaimaliza. Rero tuje twumva amahoro. Tuwe tunasikia salama. Niba Imana uzingiri mu ruhande rwawe, Au unajua Mungu ni upande we wako. kuja uzana amaganya, Siku unaleta we kuongeleza. kuja urazana kwigunja. Siku wako. Reka mabwire naho ibibazo byaza, kubera turi abana b'abandi, ibibazo bizaza, Wanadamu shida zitakuya. ibigorane bizakwikubitaho, Utapiga juu yako. ariko uzatumbire uvuge ngo Kwamba macho useme. mfite Imana yitwa umushobozi.
kuna Mungu ambaye anaweza ibyo ntashoboye ambayo ila haya niyo igomba siwezi kubinshoboreza. Mungu ataniwezea. Ibyo njyewe naniwe Ale Mungu nashindwa mfite Imana igomba kubikemura. Mungu ambaye atatatua. Iyo ana atamenya ko Imana ari igomba kumukemurira ikibazo, Ana hangalijua kama Mungu ndiye atatatua shida yake. agomba gufatana na mukeba we. Angalipambana na banda yake. Ariko aravuga ngo Lakini akasema eti Imana izi kurwana, mimi na Mungu aho hakupigana. ndashoboye Mahali ambapo siwezi iraneshereza. Mungu atanishindia. Ibyo naniwe Yale ninashindwa irabikora, ataitenda. ibyo ntafite Yale sina izabimba. itanipa. Niba nta mahoro Kama sina salama, izayamba. atanipa salama. Niba nta byishimo Kama furaha, izabimba. atanipa furaha. Niba nta rukundo Kama sina upendo, izarumba. atanipa upendo. Kubera ko ariyo yampamagaye ikanzana muri mesaje, nanjye nafashe umugambi wo kuzayinambaho, rero nayo igomba kuwukemurira Nami ibibazo. atatatua shida Reka yao. mbabwire ngo Acha niwaambie nuzagera mu ngorane Nao ndani ya uje shida, uramenya guceceka, unajua kunyamaza, ariko umenye ngo nubwo ucecetse hata unanyamaza, ufite umwami ugomba lakini kubikemura. mfalme ambayo Nari ndi kubaganiza ngo anawaongelesha niba hivi, Imana iri mu ruhande kama rwawe, Mungu yu upande wetu, umubisha wawe azakora. adui wangu ni wapi? Nushaka uzagera hanze uririmba uvuge ngo Katika huku naimba, kubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, kama Mungu yu upande wangu, nta mwanzi uzagera uruhande. hakuna adui atanifika. Abanzi bose nibaza, Maadui wakikuja, nzakubita amaso hakurya, kama macho ngando, ndebe Imana yanjye kaona Mungu iri mu ruhande rwanjye. yu upande wangu. Bateranye mwese, Waliokusanyika nyote, Uwiteka Imana abaha umugisha, wabariki. ariko mugende muri kuririmba ngo Leo tukiimba hivi, ubwo Uwiteka ari mu kama ruhande vile rwacu, Mungu yu upande wetu, ntaho umwanzi azatubonera. adui atakupata wapi? Naho ibibazo byaza Hata shida zinakuja, bikaba byinshi, zinakuwa nyingi, bizaza bitandukanye, vitakuwa tofauti. ariko nta kibazo gikomeye ku Mana. Shida Imana izakirangiza kandi izakikemura mu bwenge. Abateranye mwese, Uwiteka Imana abaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.